Faatalo fatu talafola Radio Samoa I le nei fo I tae au, usi mai alau faafonga o tala o le nei fo I asolua. Ua le to inga lue o se fomai le tamaitai fomai na maua o loo ia tui na tui tangata e te e le tui pepa mai e faatangai, le fai o le tui. Mai le Medical Council wa faamaunio Jonie Girouard o le GP Canterbury, ua le o toe lesitala nei o se fomai, ma e le o toe faatangaina o na ngalue o se fomai I totonu Niu Sila. I reporti wa faamautino mai fo ele council, e le tasi se reporti wo o atu I tala se faatatau I le tui, ma ua le usita ia e lea GP ta iala o au nanga faafomai. O le fomai le nei na maua iso enga faalilolilo le News Hub I le masina taluai. O loo ia tu inatu I tangata pepa mai wa ta ua medical certificate exemptions a toai ma faamtalanga e le vaila au le Pfizer o loo faaaogaina mo le tui o le COVID. Ai ele I saule faaiunga le Medical Council o le afo ina anga I iso enga le WorkSafe, matanga luenga le soifua malo loina, ko mesino le Health and Disability, faapele New Zealand Medical Association. O faatangana faapitoa po exemptions e na o matanga luenga le soifua malo loina o loo mawhaio na sawai. O Gerard na amata au na o se fo mai le sitala I totono le atunu utalo mai le lua afes fulu ma le lima. Ma o le muta faafua se iwana au nanga wa fai ai foi ona o le popolenga e ono toe tu ina atu isi pepa exemptions ma faa au popo ai matangata lamatia. Ua iai Aukilani ma Waikato I se vaitawe Faatapulaa iafi. O le tūlai valu I le tae ona nafi nalo I ai Aukilani, a o Waikato I le tasi tūla muli ane. Mai le pūlengo tinei mua le tau vevela o iai ma le ai o se timu, ua o se whaapongai o le mawalunga o le lamatia mai le ono tūla I mai o se mū. Ona o lea wasa wai ma le tala so o se tasi o fuafua e faia se afi ta alaelai. Po o le open air fire e mo o mia le pemita a fai fo I e malosi le matangi ma vevela tele le aso e le tatau o na faia se afi. Isi vaengo le atunu o le so le faapesa ua itua faalingo o Faatapulaa iafi mo o miai pemita mo nisi o vaengo Hawke's Bay ma waira rapa I matu. Ele o iei se suinga I tapu o matua I saa iafi I Thames Coromandel faapele Faatapulaa o fireworks I fale o ainga. Tu mai aha raki o le alava fo'i o loo faawau le saa na amata mai le amatanga o te sema. E ono iei nisi tu la fono faaupopo le local council e faasa ai pol kalame e au fiei le fai o le afi. E ui o loo mawalunga suavai I faatanoa a Aukilani. Mai le pūlenga le suavai e tatau lava ona faasoa le lei. O ke topa le ana faato asa o loto I Aukilani mai sana Faatapulaa ai le so ona faaaonga o le suavai. Talu mai me o le lua afe lua se fulu. Mai le wora ke ua whaelo ua te le swinga o le anga I luma o le suavai te ule nei tausanga. Faatusa I le tausanga talu ai. Mai faatanoa e se fulu. E lua o loo tutumu a o isi uma o loo I lunga ma le iwa sefulu pasene. Pei tai a o iai vai tau vevela ma mua ngā la, ua to e wha manatu le wora kea e wha au ngā tatau. Wa amata Suesue leo Gisborne le maliu o le pepe sefulu iwa maasina le matua. O le pepe ua maliu o Suesue nei o se tasi na whaau o iei se isi le oti. Ma o le ana amata tau fia le whale mai Gisborne I manu anga tu ngā mai le aso tofi o le vai aso talu ai. Na sa ili tonga fiti mai le whale mai o tamaiti Aukilani le Starship ma muli ai umalo na o lana nafi. Ua whaali ai e leo lo whaia nei Suesue ngai le mea na tupu, a to ai ma le Suesue o le whale o lea a inga I te hapara. Tala muli, silia ma le tasi vai tolu o tangata Ueligitone e agavaa mo le tui o le booster. O le ua uma tui lo na tolu, ma ua sawai le mai a faamaoni o le case 4 ana nafi. O le reporti na sawe nafi u whailo mai o le case 4 o le lo na tolu wa I leo case mai le community. Talu mai cases to o lua na faamaonia I le aso to nai. I faamaunga o silia ma le fase fulu lua afe fitu se lau tui ua uma na faia. Talu mai o na amata faanga solo tui o le booster Ueligitone. Ma e latalata le se fulu faa afe tui o le busta na faia I totonu o le faa aso talu ai o mai ana nafi. Mai le atunu atoa o le tui o le busta le ua tele ina pise ino fuango lo faia I tui pe o na faia I le luas fulu lua afe ma le se fulu lima tui o le busta I le aso saa. Ai na o le fitu se lau faa se fulu wono tui mua. O le vai aso nei wa popo ai isi no fuanga fo e tatala e anga I eitangata lau tele mo tui. E au noa ma le tau faia o bookings, ma e whaato ama faia na faia booking mai le aso ngafua o le vai aso fou. O tala nao le nei tae au, manuia tele nei aso.